Llavors saps que aquí no es poden portar gossos. La clínica veterinària està al pis de sota. Ale, maco, Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. A sobre de que et deixo el meu cos, així com em tractes, tirant-me al terra. Oh, el Rodríguez ja no està. Oh, quin gos més maco. Deixa'm, sóc el doctor Rodríguez. Sí? Ara que ho dius, la veu sí que em sona el doctor Rodríguez. Ostres, ara tinc la veu del doctor Ciruela. No m'acariciis, que no m'agrada. Com vulguis, però ara ets un gos. Ara que ho dius, sóc el doctor Ciruela. Ai, el doctor Rodríguez. A dins del doctor Ciruela. Ja que com a doctor Ciruela no lligo, a veure si puc lligar com a doctor Rodríguez amb aquesta veu tan sexy que tinc, ara. Bueno, a veure què et sembla. No facis marranades del meu cos, que jo encara no m'he estrenat. Encara sóc verge. Me'n vaig a lligar amb aquesta veu tan sexy que tinc del doctor Rodríguez, que sóc jo mateix. Com a doctor Rodríguez, però tinc el cos del Ciruela. A veure si lligo una mica. Adéu. No m'ha anat gaire bé. Tornaré cap a la consulta. Què? No t'ha anat gaire bé, oi? No, com ho saps? Qui ets tu? Soy el paciente del capítulo del ladrón y devuelvo el ladrón. Així que tu ets el famós lladre. El doctor Rodríguez m'ha parlat molt bé de tu. Jo soy el ladrón. Però el doctor Rodríguez m'ha parlat molt bé de tu. Ah, vale. Ens presentem? A ti yo nunca te he visto, que lo sepas. Yo nunca te he visto. Pero, ¿no notas algo raro? Tu voz me suena. ¿Esa voz no es la del doctor Rodríguez? Sí, pero es que este perro es mágico, o algo así. Y cambia las voces de sitio. A ver si es verdad eso. Es verdad, tengo la voz del doctor Rodríguez. ¿Estás seguro que yo soy el ladrón? Pero qué manos más raras. Pero sí que dice doctor Ciruela Garbanzos. Pues es verdad lo que dice él. Va cambiando. Debe ser culpa del Pedro. Ay, Pedro. De ese perro tan bonito. Per fi torno a tenir la meva veu. Pues yo no. Yo tengo la voz... Bueno, tengo mi voz, la del ladrón. Pero el que pasa es que no podré robar nada. Claro, que no tengo manos. Espera, soy mágico. ¿No? Pues yo ya me voy. Doctor Rodríguez, ¿qué haces aquí en el suelo? ¡Ah! Ai, quina veu. Bum, adéu. Bop, 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 bop. M'ha canviat el gos. Bop. Bop. Vine, anem a cosset. Anem. Anem. Bop. Bop. Passa, tu passa. Molt bé. Ara
Ho tinc de solucionar tot. Què vols dir amb tot solucionat? Res. Tu fes-me cas. No passa res. Adeu. Fins l'altre. Jo ja he recuperat la meva veu. M'està boxant. Per fi està tot solucionat. Visca, he derrotat al Mim Màgic. Doctor, te he robado la cartera. Bueno, que le he robado la cartera al doctor. Bo. Benvinguts al Making of de Metges. Jo no era el que parlava amb la veu de Montilla, sinó que era la meva cartera. Ei, on està? No la trobo. On està la meva puta cartera? Me'n vaig a copes. Bup. Dona feina. Què? Ens anarem de copes i ens repartim els diners? Me'n vaig a copes. Bup. Como tú quieras. Mira, ya ha llegado Pedro. El perro. ¡Oh, Pedro! ¿Qué fas, Pedro, aquí? Ah, que se llama Pedro. Sí. No me traerá problemas, ¿verdad? No. Bueno, no. Todo esto eran efectos especiales y dobladores. Bueno, con la cartera vamos ahí, ¿no? A de Sí. compras. Entonces eran dobladores y efectos especiales.